Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Sambormi lingdo President Kajaintia National Council. Ulaong ba kajing rha bor, kajing rha spa, kajing kwan mentoy shimet, bat kajing bom yu ijengai jong kinong yalam, kalabu e kajat benriu, kabasyong siir, hakipateng kiba mentah. Habakaran kajing yalang balu pendong ke komso hamad pran haka Khyrwait trik leber acar arpo henriu. Ulakdo ba ke Sorkar jela kolong kum steering kali, Namar yu Dribar jong kani ke kali, la Khyrwait daki Briew kiba Nabar. Ula kentui ki samla bakin IT bakin yale banyada na kabenta ka peteng ka bansawan. Ula penpa bukum ki khasi jaintia batla kimla bandan ringkat hari lum garo hendre kin kershan yaki nak babu jing dwai bu ublei undan ringkat bat yada yaki hakni gaji yakun. Just in this past few weeks and few months, under the umbrella of the COMSO, the JNC, along with the leader of the HYC, we have attended 2 of the meeting in Garo Hill to support our brother. Because we know the government of India has given us the 6th schedule to protect the right of the indigenous tribal of Meghalaya, the Khasi, the Jaintia and the Garo. At present, we may not be in Garo Hills to support you, but we are through our prayer, we support you and we pray to our God, the Lord our Father, to protect our brother in Garo Hills in this fight. Kaya mga kwa ban kran kalong, kajing raha bor, kajing raha spa, kajing kwan mentoy shimet, but kajing bam yo ijngay, jong kinong elam ki jongi kalabu. Ya kari bat kajat benriu ke jongi ha kajing sir ke bakrau baha kine ki pateng ki ba menta ngihab ban yele ngihab ban yakun na ka benta ban pentikna bangidang sngan bangidang long try hala ka jong kari hala ka jong ka kendeu ka siap nganong ipi parari ka Sorkar jongi kalangkum steering kali ha ka bayau driver jong kani ka kali la Khyrwait daki Briew kiba Nabar day kabor kaba shalandet kaba yalam ya kane ka Sorkar ka jongi day na kane ka daw bakane ka Sorkar ka it baka kedup hado kane ya kine ki mendari kiba pensyong sir ya kari bat kajat benriu ka jongi kum kisamla kiba don kajing kit khile nakaway kesngi sakaway kesngi ngiya kersiu ya ki para samla banyeng banyele banyada ban IT na kabenta kapateng kebansawan ladaha kane kapateng kebakatne katne kijing sakatno kan sngan ya kita ki pateng ki bansawan ha kajing shisha ka autonomous district council kadai kanong yada kijongi kum kitrai muluk lene kum kita kiripai hapo kari India handre ke bas ngausi banang bamenta ya kane ka jaka thawain kabala itu daka sikshid kabala pengkubor daka sikshidil jong ka Constitution of India kala long penban tangkum ke office Sorkar kaba ki MDC ki jongi ngan keren kerpang nak benta ke Jaintia Hills dapi pej hapo Jaintia Hills ki MDC ki jongi kat karai ke baki shim ki haban yok bor na kita ki han ki jongki ki besyong hapo sekretariat ha ke jing shishahi ke district council ke don la ke jong ke bor ke sensyar ke ikhtiar ke jongka hanri ki skausi banong baki le ki MDC ki jongi ki long penban tangkum ki nong ple jingkhang kali jong ki MLA day na kata kadaw ka JNC kadai ka way na kiseng bahalang na po ri Jaintia kabalami syekhamat da ka way ka thong apo ka save Jaintia mission kata kalong ban pengklan ya ka JHADC ngimban se ngihaban hikay ya kine kinong mikmat ki jongi kumno ban yada ya ka kendeu ka siap kumno banyada ya ke riti ke dustur bad ya ke pateng ke bansawan ke jongi
Kaya kabajia, hapo Jaintia Hills, ngiyoi, baki barjan lakim kensyo ya ke district council. Laha kaya tiap yede jaka kila bypass ya ke district council. Kene kalong kaya kabapen ngausi yangi omde tang ya ke Jaintia Hills, Hendrai ya ke Briew trip, lane ya ke jela Mikhalayahi barok kawai. Kaya kabajia hapo Garo Hills ngiyoi, bagi Prado ki Prasnam ki trai muluk ki balong ki Acik hapo Garo Hills kila syak Thombor ha kini ki Bangladeshi ki bawansa BA hapo Garo Hills ngio ileng ba ki social media ba ki hammen ki para ki jongi hapo Garo Hills kila haban pet ha kapor menmit da kajing tiang kajing seir ban yeda la kajong kajing im na kini ki mendari ki bawan napo Bangladeshi ki bangitip kum ki Muslim ngilai hapo social media bakine ki mukhar Muslim ki bawan na Bangla ki wan syong bean kilanot wan mahalla wat ya ke slogan ke jongki ke baki ke slogan umde mga Kristian ya ke slogan ke jongki ringa syukwa pau hang ni ya ke slogan ke baki halla ke bakta ke baong Allahu Akbar. Ya kene ke slogan la pendan kam daki leno jongki Muslim hakeleng ke pertai bat kanehi kadai kadak keshin bat ke jingma ke bakrau ke baap ya ke jela ke jongi barok kawai namar kine kijat Briew Muslim habaki pendan kam ya kene ke slogan kim ting ban IT wat yala ke jong ke jingim ngileo i hakiwai kiri hakiwai ki benta jong kari India bagla don kita ki suicide bomber ki ba pendat bom halade ban hertma ya ki wei ki jat nyam ya ki wei ki jat Briew kane kade ke jing kersiu thia om tang yangi ki seng bahalang om tang ki Prado ki himen ki para ki jongi hapo Garo Hills hanre khamtam hapo khasi Jaintia lene kum ke jat Briew nyau trep barok kawai. Ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbej ki kamru ku mengalong ya pimene don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jong diri undai langit ndaki Briew klia be kata ka kum ka juk ko bamta kan kanduk kani ka jong man barim bon ki baro ki bale uman barim ki ladu